Ketheka mutegeruru TV ambirigire nuthiritwe na ntuko inthongi bwega nuntu bakona kanya kugwatanira nawe nikire nteto cia weru ncuma thaa 3 kwa kagita maitha ni jethiritwe jari mpanga kiria Meru na mono baria ni arithi antu bagitigwa batete oturo athara na kinyangurario kiri barani ono kageku kuma kiri maitha jaja mawira ni jagikwo ntuku igakia jagutigira kuri na ukaria bwa kungana kiri arithi indi ni takatheneje etimbaro ya kuthira na ndi mutongeru wa baria kai bungene kaunti ya Meru no mwenda ithile akiuga mawira ni jate kurikithwa na ni jaka Meru batejaniriretwe ni thirikari na nikio ugorobo narua na ndi turingenda kumenya uge bwaku na kinya maoni jakurwa na thina eje ampithukiro cha maitha maoni jaku na ntaira ya kurwa na maitha Meru ni iriku tutumire maoni jaku gukurukira namba yetu SMS 23578 kana kiri mitandao yetu ya ukinyaniria betagwa Ntinyeri Kinyua cyane jamaiza tukubanganiritwe tukubona arua kiri nteto chetu Yara tukuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mutongero baraka imbungene Meru kwenda mwenda ithire kwariria mpithukiro cha maitha akigo thirikari ni uriritwe kuthangikira thineje Abisa obisini ya DP kiendeki gutetera utumiri bwa kigina obisini akiuga ni bakwenda bilioni 1.8 kiri budget ya mpongeri Weru TV kugwatanira kambuni inge kiri kwa mataro alitoba skuru yare ya kaga Atongere bakia makia DCP embu kuga mubunge mukunji akarira gitikia ugavana kaunti ne una tigiti ya kiama keu Kugwatogeni okairimo rinkirimi no monanirio mathithio tukubona arua mutongerio baria kainde ne bunge kaunti ya Meru na kinyano wa MC wa ward ya Kithe mwenda ithile no nekete kurega kunganirwa ni wira ne bwa kurikithia ukaria kiri wamba bwa ndethia ithile akiuga kinya kethira minister wa ukaria bwa ndene Kipchumba Murkomen na ugire operation ni ambirite bubutachera matunda buru akiongera na kuga mpithukiro no chite na mbere gukujerwa na kuria siasa ba Meru gwekandi siasa cheuge bwa one term na two term na kurumira kuthangikira mu Meru mbere MC wa Kithe mwenda ithire na nowe mutongeri wa baraka ikire mbunge ya Meru na ashumiretie kurota waziri wa ukaria bwa ndene Kipchumba Murkomen akiuga kinyari gutumiria kuthithika kwa musako jokaria kiri mianga ya Isiolo na Meru na ara wamba bwa ndethia bwithirite butabareketie ariuga gute macherana no kandethi gwita na mbere kwiwa na kinya kari ariuga no kaba kwithira kiuragwa ni maitha oro itwathikire NPR omwe otwe mathikone ungi narorairwe na au twe mathikone ringi muntu ungi umwe civilian orawa so na bangi ba chibitare ba ilba umizitwe na ng'ombe thousands ng'ombe ichiurite so ndenda kuria atri CS Murkomen na githure kindiki na President William Ruto ndendo buri atire kabuti na interest na Meru come in for Meru community no nduitori itunoi ithire nkuru kinoro tete ndibi githure kindiki akiuga ni untu Meru ni kwa onja na nethirite akidunga uko kinyantu kuinga ikurukite na kumuria nikiati kwariria mantu jegiokaria na kinyakira Rais Ruto thirikari awete kujuria mawira na jade kwithire na DP oingo gwira hatiri oga gwitha no kwa this is your community and this is your backyard wo bureta gwithira interest chanto bagwe especially security otegindu kompana maisha ya muntu obureta otake with a lot of concern na with a lot of seriousness na bondo kwenda gwira President William Ruto your government is a joke trikare ku iruo inaruo ruru inge muno na ikyo ndo kona serious people in the society
but wichi align na this two term ira bukuga no tugethira bukaua manto ya kutuiga ni opposite ya buraboua boua kwina operation uti operation ya karika bwa kuongera ithire aruga kinya kethira mirwiri na atongeria ba murengo joantam na tutam atongeria ba bonde ni babati gwika mende kitheja mukari mbere despite functions ira twinachio either one term or two term. Let us take the interest of our people. Chedre no interest area tunga indi twinde as Meru community. Teto tweka bamwe. Ondari yo tonda wenende thirikari ni kwa muntu okungenda onto nakarite ruto. Kana kurongo kungenda samwe onto nakarite muntu ongi. The common point here twinde twelindas ni antu betu ba Meru. Muthiene kirugambi boithire. Ikia gwithamba ni terete thira ndazi ni to Meru. Dato ira tukathithia Rwanda rura. President Uro gethira aigua at that time no geagoria ke report rateto Sheweru Juma reakwa rietwa ni mutuge kare Moses Mbaruku ni abisa obisine munini wa Rais na riri nteto ira chithirite kithiurunka chigi utumiri wa kigina obisine akiaria augite ni urongo gutino obisi yankatha wa munini wa Rais na control of budget no kaiti aitiria kumana na report ira arekererie giotumiri kigina obisine arugite obisi ya munini wa Rais yatumire bilioni 150 ukombora ndege na 10 milioni magana jathatu buria kwerikanaga honde unongerete na kuga obisije ni kwenda bilioni 1.8 inyanya kiri supplementary budget kenda kuyumba kuingia ngugi chiayo. Anthony Kathenya na report ije. Akiaria rimbele ya kamiti ya wikalia bunge nene, mwandiki munene wa rutingo gyo bisini ya munini wa Rais Moses Mbaruku, leo ni umeritina gutetera mwekora munini wa Rais, kumane na ripoti ya mubangane munini wa kigina kia thirikari Margaret Nyakango, ati obisi ya mwekora munini wa Rais, etomerite kigina kia milioni 44, mbesa ili tali nenkanele kiri mwako ujua kigina. Kulinga na Moses Mbaruku, goti obisi taine ya mwekora munini wa Rais kiri katiba, na obisi ya mubangane wa kigina kia thirikari Margaret Nyakango nirekiti kwelithia ati nibo bathithire maiteka gitaka kurekeri ripoti yao na mpaka thaino ne barekiti kuromborekeri nontu bwa maitie mama mao. The COMB erroneously indicated what they did, and then it was captured from their website that we spent money on the office of the spouse to the deputy president. We don't have such an office because it was scrapped during the 2024-2025 financial year. And they actually apologized to the office by way of letter, indicating they did that erroneously. We gave them the document that we sent to them. They looked at it and said, yes, this is what you sent to us in December. It didn't have any expenditure on an office that does not exist. It was just a mistake that happened on their part. That's what they have told us. And with me, I have a letter that I wrote to them. Immediately I saw that on the press. Mbaruku kagita gaka akithijinga nambe na gutetera obisi ya munini wa Rais Kithure Kindiki nontu ba ripoti ati obisi ni ae kiri mwaka wetu kitwa kigina etumirite milioni 300 ja ukombora ndege ja gukamata munini wa Rais Kithure Kindiki kiri rutingo gibwae. Mbaruku akiuga mpaka thaino obisi ni ya munini wa Rais Kithure Kindiki etumirite milioni 150 aki obisi no thaino kirombaga milioni 100 ja gutetheria kiri ukombora ndege kenda gutetheria wetina mbere bwa munini wa Rais Professor Kithure Kindiki. We have not spent a penny more than what we have indicated in our budget, and this is common knowledge. It's everywhere on the website. The money that was appropriated for us was 150 million. We are now asking for another 100, and that's all about the expenditure on hire of choppers. Yes, subject to approval. It's not been, it's subject to approval. So and that's why we are here asking the committee to approve this other 100 million that we are requesting for the hire of choppers. Kile wala nilibobo aina kamiti Moses Mbaruku ni alombete kamiti ino ya wekalia gutikira kile kigina kia thaino kia mpongeri obisi ya munini wa Rais Kithure Kindiki ni kongera kigina kia bilioni 1.8 kenda gutetheria rutingo gibwa obisi eno.
kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kongina kwa MCO ward ya Mitheru nwe Nevat Kinuthia na menerete wejani bwa mbeu ni gavana Tharaka Nithi Muthomi Njuki akiuga ni wamba muthenya bugukarika Kinuthia akiuga mbeu iji kinyani ireja no gutereri muno na itena ugunikire arimi ni untu gwa ntuku kathomba mbura nithiritwe igikinya nthi. Martin Mugambi na ripoti ija. MCA wa wandi ya Mitheru Nevat Kinuthia na meneretie mutaratara wonenkaneri bwa mbeu ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi akiuga ti mwega. Nuntu mwaka muthiru twetukiritie Muthomi wa Njuki milioni 90 budget ni ya kugura mbeu. Tukirora supplementary budget twamuongera milioni ingi 80 ya kinya milioni 170. Ndesiria nuntu Banjenti ikonena nenea anagintu kimwana isi agayuke gaitaitia nkiraithiria mbeu no iria na ni kwenda kwira Tharaka Nithi Njuki kana kandi mwiriria antu ba Tharaka Nithi tafadhali mbeu nini obuyagirwa Nuthia ugite mbeu ino ni achererwa bonene na kwogu murimi wana kathukia mbeu mbura ino ngagitera na kwanda mbura tuthiite gutege tuatira kwa ina agent na niaombaga kuri agent bau riria kunenkani na mbeu ri airega gukwithiriria antu atena ina antu bae gukuya na masio na masisi na kaborio ndia kumutethia wira na ninde nenkanirite ndamwira atiri last time ndamwira antu ba Mitheru ntu iba kunoga muno ni arure ituo itano aira kimwe kiu kingi ngari ya irankaria amwe na bo ariuga murimi na kuthi rugendo ruraja rwa mairi kenda kuthukia mubuko wa mpempe ira kuga itire no ambocho kana gintu kingi karaitha muntu aumite gangara aitetie Mitheru na muntu aumite gaketha ai emanite Mitheru urithira kabana bamuntiriritu bikibikini ta musakiki tanyamajia musakiki kabatinde kanete au kenda at least no baomba kunenkana na 50 muntu abari magana mairi bagicoka kairi magana mairi ni magana mana mbeu ino alete antu nuntu tikabara ijeneri kubona twana ibambiririe kwendiegana amwe na bo ainyiritie wa wandi atarite mathabu makera bateri kugwata tani 26 indi kuringana na mathabu ma Kinuthia wa wandi ya gwataga tani 7 cionka nu ukaraitha ke antu ngiri 13 na magana mathatu antu baba banenkere twembe wira nuntu wetu na kamuko ga kiro jiri unit tani 26 na ngiri magana mathatu tani 26 antu ba Tharaka Nithi tani 26 kamata wana tirera kagari kala karare ala kamata tani 7 kagari ka ubugururukirwe na kombe uga kamata tani 7 Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kiri karikari ga kuonwa indire abatandene skuru yari akagari tawa skuru iji nibonete kanya kamwanya kakugwatanira na atarambangu mwanya baria bombite kuba mataro jege kira bari ingenda kuthomera nja ya weru itongeretwe ni munene wa Ntito Martin Gichunge bagikinya kenda gutara na kwaraniria na baba bari ingenda gutonya kiri wandiki bwa Ntito Muthuri Muriuki ari na rugono ruru. Muthurana skuru ya Kagagaos ibombete kwithura bena ntuku ya mwanya ntuku iria bathurite ndikenda gutimana na thomi na amana kuonenya skuru iria bakethwa bagita guthira mbere mathomo yao untu bobo thithikite ndikenda bomba kwewa kirira kiora bakethwa bagita na mbere na mathomo yao. Na leo tuliamua kuwa na siku maalum, siku ya kuwezesha watoto waweze kutangamana na universities, tertiary institutions, manufacturing industries, ili waweze kujua asa pale nje mna nini, trainings gani ambazo ziko kule nje na ni kazi gani mtu atafanya. Na kwa sababu hapa tuko na universities, tuko na tertiary colleges, pia tunataka wajue ni masomo gani ambayo wanahitaji ndio waweze
kufikia hizo courses ambazo wanataka kufanya. Tujene na repo onde baraba dhomere na beta kugine nyingi katuwa tu good example bisha gukobeka kenda ndaba kumara ome bakamenya abangi be nau ne bakukita bubwega. That every line you choose today you will still need a good grade in mathematics. So mathematics is not ending when you end your KCSE exams. It's a journey. Regardless of whatever industry you're in, money is the thing that keeps things together. But we're going to support you. We are going to give you that listening ear. But at the end of the day, you have to do it. Ndika gutegora muno ndikagitakara andikibante to Bauru TV bombero tirimana naritwa mbaraba kwenda kuthomera mandhijegi wandiki nteto betho bakibatara dakinya ko banku agaya. Tuko na reporters Meru wengi, tuko na reporters Tharaka Nithi, tuko na reporters Embu, Nairobi, Isiolo, and all those wanatuambiaga nini inaendelea. And then kwa mitandao pia you have to be very active. Unaingia Facebook, unaingia X, unaingia TikTok, unaingia all those social media, unajua ni nini inaendelea. Because to be a person of integrity, I think that is the most important quality that a journalist should have. So inaanzaga tu hapa, including not kuiba mtihani. Naoni Ndanene, oni kwende kwa journalist. I want actually to present news to all. I want everyone to hear what the country has about us or whatever the matters are going on. And kwethera twina a new breed kana a new generation of journalists and nantubaraba komba kwethera by take over in the media. Na ikio tumiture yao tukomba kubaunithia nkela mantara mba kwethera yekarika kana ura mtu abatire kwethera ikamata kenda komba kwethera uri a good and a professional journalist. Bainge betu tukithiria form 4 wa watu murungu njokia onaro kenda mbita but with this anababa komba kwethera kinyaba kia ya nurtured na kinya kuelezo imbibio ngombe kia kwethera kibutha kia career path imbibio ngombe kia kwethera kibutha kia imbio batire kwethera kicho makia kirevio na imbibi kwendeka in that field. Buthuri murioki borinjuma mutirirwa kangangi. Tongeria bakia makia DCP county Embu nibonekete kwambiriria kubangania kithurano gya 2027 ndene county wa tongeria bakiwa na ande bakarungamia mubunge gitonga mukunji kurura gite kya ugavana na kiama kia DCP bubuji 2027 chionekete kugwata Mwangi na kumwata Bukatha asiasa bakioneka kuibango mtu ari na gite kiria kumeriria mataki thurano ne kiurita Mwaniki na report je. Atongoria a kiama kia DCP thiini wa kaunti ya Embu ni marauga makarugamia mumbunge wa riu wa Manyata niwe Gitonga Mukunji giti kia gavana wa kaunti ya Embu kithurano kinene gioku kia mwaka wa 2027. Makiaria mari mucemanio ri na atongoria kiama giki mwena wa Manyata marauga ni mathikiritie aikia kura a miena ngurani ya kaunti ya Embu na uyu niguo wendi wao. Ni mwauga na ngoro mwe malenda munjumbe wao gitikia gavana wa Embu 2027 niundu niona nithie ushamba wake na utongoria mwega kurorera mwananchi wa Embu na maitayali kumunyitirira. Kiama kia DCP kirarugamia mheshimiwa Gitonga Mukunji ai gavana wa Embu 2027. Koguo andu aria mangikora marakoretwe na nganja kana marakoretwe mekarie ta mai tumari mamenye riu uvoro ni muthiru ati Mukunji nike gavana wetu wa 2027. Na varia ayuthi marauga Mukunji niwe urugamite nao na uguo niwe makarugama nake. Twita imwana na ayuthi nitwenda mutongoria ukavota kuroria maundu ma ayuthi na uria wena wego cio ayuthi ngorori yake na nigitumi turona mutongoria wetu Mheshimiwa Mukunji ai muyuthi watatwe ni akuvota kugitira ndeto cia ayuthi ni tondu ni muyuthi na ena wendi ucio kuma ngorori yake ya kugitira ayuthi. Mwenari wake Mukunji ni uraruta mavetia gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire nikiria arauga ni utumiri mucoku wa mbia cia mwingi. Akiuga utongoria wake ari gavana ugakorwa wa kurutira andu wira na njira ya ma na waragania. Gavana ulipewa pesa saa hii imefika 30 billion, lazima utueleze umejenga wapi choo, umejenga wapi maternity, umejenga wapi kitu kwa
kwa sababu sisi hatuoni. Na wewe ambaye unasema unapenda sana kutafuta nje, kama wewe ni mtu wa heshima, before utafute nje kwako lazima ile kitu uko nayo utumie vizuri. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mubunge wa Mwekuru Meru Noe Karambu Kailemi ariuga kuthingatira iromba ria atongeria baekuru mbungene kenda kunenkerwa kanya ga kwejana gatauru ciothe rukire ana bari maskuru ne nandi mutatara juju nijwagirite kinyankuruki na nibarikitie kunenkerwa kanya ga kwejana sanitary pads kire ana bari bakuma grade 4 mwanka grade 9 moroto juri kona kithomo nigigwita bwega maskuru ne ana bategutira skuru. Wejana omware tubagiti tutano. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu ukailemia na tariritie ate ibwega nundu thirikari nionire ibwega kuigwa kiriro kia atongeria baekuru na kubanenkira kigina gia kuguragira arito abachukuru sanitary towels nikenda abaithiro bachukuru igita arionthe. Bunge bekuru bateterere mantu jau muno nuntu ijare ko ministry education ende twatega tutamenya ina igwita ketha iciagura kaitagurwa twatetera twenge kururu twitwe consumers na ikio turerwe nande batu turi atongeria bekuru itu tukamenya nara central sanitary towels uraika distributed twajukia chukuru cionthe Kenya na cia dividwa uraibweri kugawa kwa wote mwari ubweri kwaga kuma class 4 mwanka grade 9 nguiwa muno ke mwathani untu wa provision yu na kuthugania twana tuu itubwiri kwithirwa twina tauru no tuimantu ja muturire ketha no kumba itaga cukuru kare nyo thomaira urethera wi mukuru ka mwari ka mwekuru ka muthaka wetoka donate wa banenkera Mononkoro kina ugite ati iwe na obichi yake ni thiritwe kiruta ngugi imbingi muno cia utethia anto bameru na baraba kuga ati Karambu ti ngwe kuruta iba kare gwao baraithĩria bone burango ikurutika ngugi itwitete nkiuga antu bakiuga Karambu ti ngugi itete nindraugire nte chokia nuntu antu ibociona bongwa ketha kwi ngugi itika etiti nora Winston Churchill augire ugatinda kugerera kuruerera ringe tumanjirene ukagerera maiga nuntu barabara eku kanjane eku ka rugendo rwaku utethirara ura bubwiri kuthi kogo tenindi egwita ukigerera kuru oire kugamba njirene oire kugamba maiga antu abacionere bongwa utenindi egutinda kuga ndathithia ka ntathithia uro kwenda gwitirwa ngui muno ke groups ekoro inyathani nyingi muno tutumba kuthiria cionthe kana inya matenti jau kango gitu gwita ciekuru Kumagebe North Betan Class Chabari Bega gwita na mbere kurumira tucitu twachokera ni atongire bamatura kumantere cia maregarigi bara bauthirito bakiarire mathina jamiunda jare akaribe thirito bakirumirwa ni John Terry jini nyume kagita gate kuraja okebebe mutambo Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara
ni imboro na imure mutheri mututu jonge ni Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuikawe na kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Pagwitana mbere kurumira nteto chitu tugicokera atongeria ba matora kuma maregari ge bariritie mathina jaria kari bagukurukira jegi ithakanteri iji bakiare mathikone jaumo wao na rwetwa Stephen Twachaba atongeria baba baugite kinya kathira akari bari na baruga chemiunda nicho taito did itumbaga gutethia nuntu bawamba boithaka. Dennis Bugendi na ripoti ija. Bothureni ta kariba marega rigi na ntura ingi icirigiritie kurukia mwendo wao uria kumenyekana ta Stephen Twachaba mukuru bakwathira arari murungamiri mantu yegi miunda na batungatire barae bateito ithirikari bari athira tibu bari nacio gwita miundene imwe ya mutheri kumani na ugwati buria buri kubo kwithukirwa mantu bakoromba atongiria bathirikari gutungatira teito na shikumira cia lakini teito imwe ituracie maratasi tuteko maingo nyago ya chini mbi so ngwitikia mutongere watu nabo watutenderia jabura watumba kuona tukumba kwa sesminda yetu no tutemo kombikana mtu ana taito lakini mporo ndio atura kuwa tuetamo rege arege bendero mangaba kinyakwe na askari habari na bena taito sio kwa hivyo hello aikuruira miunde yetu the next hero into Isaba Karoyo araroira miunda araroira taito tu na kinyethwa mbuti kuona atongeria banene bani oi mutongeria o munene ukulukia bo nundu bwai naroirite ndeto na akahakikisha o mtu enambi ena taito yawe twena taito mwathani arateria mukomba kurima in the next few years. Tegwa tushumie na maromba
tutari atongeria bara bakomba gututethia tumbe kurima miunda iriko iu tibubunga kibunyite akariba thina ingi bariwane amwe na barabara kwajia stima roji na ingi nanto bareke na bende polisi ndira ibende polisi ndira bageka gero stima kwe isibaya gero tunyimo dora tubado kutoa stima na utobere itakire munyama ngakai kwe bado barigaro sana njira yangu tukwenge arimo kabatirima kabasukuma nga MCA tuena MCA ntemena takari kuma mame kweta nagenda bana nawe ngora ndere siara ko makawa na tekerari do turen tekerari kiwa nero antere mama na tuitara ko emono na we vende wale kweta kora antu na mitia bitandi ko ko tuwe tuwe bakoro mono na batu na mitia bitandi no do ikram kopia na na ngaba kora antu mawara na yatirando ngoyara para rege netu para kona yekiri mora maya tijero atu para usma bigibigi ma ya pesa baru are to watu wete nya to na ngaba na kuringa na ngo icho te ari dua kana ada losi lakini no ngaba na do na muntu moira no ndo endo abati goiro ne MCA nakita we ngo icho to mo na di ko na isi we to isabare no ngaba na kijila atongeria kabarute ngui sioteria antu barabatu erende gurwere ku Dennis Mugendi welu njuma ntorene ya marega wandini ya Kachio Gembe South County ya Meru. Minista wa Kariabo na thirikari Chematura Kipchumba Murkomen na gwatanirite na kithomo Julius Migoso Gamba mwana atongere bangi kiri kigomano gya kithomo kirai kumenyekana ta Elgeyo Marakwet Elimu Conference akiaria Murkomen augite county ni wari twabathithagia bubwega bari primary no beta secondary batithira bakithithia bubwega na muchemano juju batere kumenya gitumi ni kiriku Khalid Mutembei na ripoti ije. Waziri wa Ukaria wa Ndene na Urungamiri Nthiguru Sias Kipchumba Murkomen tuko ya narwa ni agwete tongorio geni areo waziri wa kithomo Julius Migoso Gamba na watimbaru barwangiro wa kithomo kiri mushemanio wa Elimu Conference kieni kia Lona Kiplagat Sports Academy taoni ya Iten kaunti ya Elgeyo Marakwet kuariria kithomo kaunti ineu. This meeting is intended to interrogate the state of education in this county. Most of us who are sitting here are here because of education. Despite all other professionals that we ended up being in, it is the education. All of us here have been blessed by God to be where we are because of education. And because of that, there are many people out there, professionals especially, who are serving in different sectors in the country and beyond, who would wish to give back to the society. But there is no clear framework on how best they can be able to engage to make sure that they give back on matters education. Waziri augete kaunti neu arutwa bathithagia bubwega bari primary no beta secondary batithithagia bothongi na mucemanio neu ne babatie kumenya gitomi ne kiriko. We will also sat down on the backdrop of our last year's performance that we realized that even though our children do well in primary education, and they get the advantage to go and study out of Elgeyo Marakwet County, the students who are unable to get to those schools out there are struggling because our secondary schools are not doing very well as they used to do in the past. And therefore, this conversation here must be candid, must be open, must be robust to make sure that we are able to interrogate the issues that are affecting this county. Augete rwaria ruru manete na mubango wa jukwaa la usalama uria watumire kuoneka ntaire ya thina iria ario ya Ukaria na riu ni babatie gushwira ntaira thina ya kithomo. This also conversation was born out of the experience I had with the jukwaa la usalama, where for the first time the chiefs and the OCSs were able to speak in front of the Cabinet Secretary, the IG, and the other team. Today, your Minister of Education is here. This does not mean that the teachers who are here and the principals, you hide the information we need to engage today. Tunataka mazungumzo yenye itakuwa ni ya wazi na yenye itaweka mambo yote yenye natusumbua Elgeyo Marakwet kwa meza ili tuweze tukasaidika. Akirekeria ugete mucemanio wa Elimu Conference ukathithaguo mwaka mweri wa kairi kaunti-ini. Hii itakuwa ni the inaugural Elimu Conference kwa hii county,
na every year tutakuwa mwezi wa 2 tutakuwa na a conference ya education. Ile resolution zitatoka kwa hii mkutano ndio tutatumia mwaka kesho kuona tumepiga hatua gani kwa kuhakikisha kwamba tumefikia kiwango yenye inafaa. Caleb Mutembei, Wero TV. Maabisa kuma obisini ya mubunge wa Mwekuru Miru Karambu Kailemi ni bamenere tibu katharegani bawe kiri kurwira giti kiu kithurano nege 2027 bakere bari ntere cha thiruga iti nare bakurungirite ikundi mwanya mwanya maabisa baba ogite baraba inge bakwenda giti ki batira mubango jwanguira bakaritira Miru ni arabagwetete mubunge wa Thaiji Tamuriti Ngugi na wakumakira Amiru. Morandi Jojua urithi wangu ku jwa gikundi kya musienderi athiruga iti igembe South bari athira ni utethio wa murungamiri wekuru Elizabeth Karambu Kairemia. Morandi jogunite nja inyingi na bakurigara ibare bagwita bakimuthombagia hato iberwe muntu umete from nowhere ageya Meru akaua kamama kafufi iwimenire Karambu baba weta ogu mbadiru are no to kongwira tore kundi kya musienderi tokiona na cia mavivyo yara mama toruterete ngoira toruterete Morandi yoyo kundi ke yangoko na baete incubator machini yoko morangoko na ote mwekoro mushiyo awe atenda ngoko 10 bote na silo Thai Morandi yo to nango kuibekirete thai kaba iyo nda ingekoro ingese ikundi ikenda babenderie kunkana na bura arabakinyete itwa erwe incubator ya utulilia toko itwanjererie gutulilia toko twaritambia mbira twere twaura toko nkala twatulilia tweka amwe tweweka amwe twambiria kwendia tukienda citu kwaya na ngoko memba tusuie 10 kuma niwe Morandi tuendelea yo tukwira kinya baraba kwa mama kapupi Karambu Kailemia tomona are iworeko no edita morungu makosa onto kinya oinde mwekoro mokue na inde o maendeleo na mama Kailemia to mwendete muno to mwendete ate mwendete mama Kailemia tuta Elizabeth Karambu Kailemia India ere kiri eteringa etuma etiwanga ndabuethia angandeta aritango cia wakiriki ende ndirenda kwire kurubetwa atiri baraba kwendete kia women rep thai yete kia women rep ikikareri Amero bokenda yo kaswa na inyabo wa mbesa no ntobena mbesa muno reni mbesa ende kura isiao baritariria ati Morandi Joaki agunite na ju akari na thomithitie anabomite njeneste uciumba kuya ikundi mithithu gwaka masukuru tiga witi Ngugi yawe na jangi jamaingi jaria athithitie athiruga iti special school mama na liongete nao aria yarethira ana baba mawathe bakirua school njarungura mite mama imukiri morungu na ibiro kiao na areya araka kitchen a modern kitchen aba urira uniform aba urira itandra merengeti matresi na bya kuria baretera Dennis Mugendi Wero Njuma ntorene athiruga iti Gembe South County ya Meru.